cas, Makobola est aujourd'hui sous le contrôle total. Makobola 1, Makobola 2, sous le contrôle total des forces armées. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyemeje neza yuko Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri aribo kuri ubu ngubu ngo bayikontorora byuzuye. FARDC ubu iri kuyikontorora ngo nyuma yuko yirukanyemo ingabo za M23 ngabo barwanyi rero b'ingabo za Kinshasa ngo nibo ubu ngubu bari gukontorora hano. Ni lokalite ikikijwe cyane cyane n'uduce turimo Katongo ndetse na Kabimba mu birometero 7 uvuye mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu rero ndabona ari umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wabivuze, avuga yuko kuri ubu ngubu ngo Makobora aribo bayifite byuzuye. Ese Makobora byagenze gute kugira ngo M23 yivemo yigendere kugira ngo ubundi ibasigire iyi Makobora? Byagenze gute? Hanyuma hari umuvugizi w'abarwanyi ba Wazalendo wabivuze, avuga yuko ngo aribo bayifite ngo bayisubije cyane ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12 2025. Uyu rero bamwita Magufuli niwe wabitangaje, aravuga ngo iki gisirikare ngo n'Abazalendo nibo bisubije iki gice cya Makobora ya mbere ndetse na Makobora ya kabiri. Ariko kandi biravugwa yuko ngo M23 yahavuye ikahava ku mutuzo ikahabarekera, ubundi bakaba bayihanganemo kuri ubu ngubu kuko yaje kugarukamo inyuma. Rero M23 yahavuye nta mirwano nta urwanye kugira ngo hagaruke ituze, abaturage birire Noheli neza nta gitutu cy'amasoso bariho. Ariko Wazalendo ndetse na FARDC na FDLR n'ubundi baragaruka baraza binjira muri Makobora. Umuturage rero wo muri Makobora yaravuze ati saa 8 z'amanywa nibwo twabonye berekeza muri Uvira bafite imizigo yabo, nyuma y'iminota mikeya twabonye FARDC na Wazalendo bahasesekaye baraza. Rero utu duce twabereyemo imirwano ikomeye cyane ndetse na drone zarahakoze muri ibi bice byose. Imirwano ikomeza kubera Makobora ya mbere n'iya kabiri ndetse na Kiringi, Kirambi n'ahandi hose hagiye hakikije udusozi twa Uvira. Ibyo byose nibyo bituma n'abaturage bahungabana. Abaturage benshi barahunze ndetse rwose kuri ubu ngubu ntago ibintu byifashe neza. Abandi baravuga bati turamagana ibikorwa bya Wazalendo ndetse n'ibikorwa bya FARDC bitari mu gutuma tuumera neza. Nous appelons de tous nos vœux une progression de l'AFC M23 vers les entités encore sous contrôle du gouvernement. Abo muri Warikare baravuze bati ntabwo dukeneye FARDC, ntidukeneye FARDC, ntidukeneye Wazalendo, ntago tubashaka. Rero n'abaturage bahagaririye abandi muri teritwari ya Warikare, igice kiyoborwa n'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basabye AFC M23 gukora ibishoboka byose kugira ngo ifate aka gace. Na gace rwose ngo karimo FDLR cyane, karimo Wazalendo, baravuga bati muze mugafate. Rero iri tangazo ryasohowe n'abangaba bahagarariye abaturage. Urabona iyi video, aba baturage bahagarariye abandi muri Warikare bagaragaza yuko barambiwe cyane urugomo n'ibitero byinshi bya FDLR ndetse na Wazalendo, ndetse bamwe mu basirikare ba FARDC nabo ngo babakorera ibikorwa bibi cyane, ibikorwa bituma rwose badashaka yuko bakomeza kuhaba. Basabye AFC 23 rero gukomeza kwigarurira ibi bice bigenzurwa na guverinoma ya Kongo, hagamijwe ngo kongera kubohora abaturage b'abasivili bahohoterwa, bicwa urubozo, basahurwa ndetse rwose bakomeje kuvugirirwa hejuru amasasu cyase kuvugirizwa hejuru amasasu. M23 yatangaje ko Warikare yabaye indiri ya FDLR ndetse na Wazalendo bajujubije abaturage cyane, ndetse bafatanyije n'ababashyigikiye na bamwe muri bo ba FARDC. Rwose bituma abaturage birirwa bijujuta ndetse bituma bahohoterwa mu buryo bukomeye niyo bavuze. Urumva kuvuga ni ikibazo. Ibi rero ibi ni ibintu bituma
muri aka gace gakomeza kubura umutekano kubera ihohoterwa, gutwika ndetse no gusahura no kuba bahutaza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ibi byose nibyo bituma abaturage bavuga bati mudutabare, ntago dukeneye wazalendo, ntidukeneye FARDC habe na gatoya. Aho ni muri Warikare, ndetse kandi reka nkubwire nti nubwo hari muri Warikare ariko kandi nabonye abapfumu ngo baza gutera icyuhagiro kugira ngo bashakire intsinzi FARDC. Ni abapfumu benshi cyane Kinshasa bagiye kuba batera icyuhagiro, bagiye kuba bapfumagura kugira ngo barebe ko babonera intsinzi FARDC igatsinda. Ariko se kandi ibi ngibi biramara iki? Ndabona bafite n'imisaraba rwose, ngira ngo nawe urabibona, bafite ibintu byinshi cyane, ariko ngo bari gushakira intsinzi FARDC batera icyuhagiro, bambaza abakurambere, bambaza imana z'abakurambere, bavuga bati imana y'abakurambere nidufashe. Bari kwiyambaza iz'abakurambere, imana yo mu ijuru yarananiwe, kuri bo yarananiwe. Ntago rero babyumva neza yuko imana yo mu ijuru ishobora kubatabara. Bavuga bati reka twiyambarize abakuru cyangwa se abasekuru bacu babe badushakira intsinzi, FARDC ibone intsinzi. Imirwano ku munsi w'ejo mu bice bikikije umujyi wa Uvira yarabaye rwose, kandi ubona yuko ari ibintu bikomeye cyane. Ibice bikikije Uvira byakubitanyemo na M23 ndetse na wazalendo na FARDC, ubundi barahangana ku buryo bukomeye cyane. Rero iyi mirwano yabereye mu duce tugiye dutandukanye tw'umujyi wa Uvira. Bigaragara yuko ubwoba ari bwinshi cyane. Umujyi wa Uvira utashobora kuba bawusiga gutyo ngo bagende. Rero mu masaha makeya cyane, nko mu gitondo, mu misozi ihanamye ya Katongo ndetse na Kigogo hariya muri teritwari ya Uvira habereyemo imirwano cyane yasakiranyije ingabo za FARDC ndetse nabo bafatanyije guhangana na M23, ubundi barasakirana. Abaturage benshi bashya ubwoba barahunga ndetse rwose baragenda bikomeye cyane. Amakuru yaraturuka muri hariya cyangwa se amasoko yizewe ava muri biriya bice yemeza ko hafi y'aho ngaho imirwano yaberaga ko abarwanyi b'umutwe wa FCM 23 bari mu mirwano yeruye cyane, ngo bari gukubitana bikomeye n'inyeshyamba za wazalendo, ndetse rwose ngo harimo n'intwaro zikomeye cyane ndetse n'izoroheje. Bivuga yuko ingabo za DRC nazo zaje zikwije zivuga ziti turashaka kwisubiza Uvira. Ahangaha rero bari kurwana n'iki? Bari kurwana no kugira ngo basubize inyuma M23 kugira ngo barebe uko bayisunika bundi bayinjirane mu mujyi wa Uvira. Abandi nabo bagasunika berekeza inyuma iyo ngiyo ngo babirukankane barebe uko bajya inyuma kure y'umujyi wa Uvira. Abaturage bo muri tuduce rero batangaza ko batewe impungenge zikomeye cyane n'amasasu yarakomeje kumvikana ko yari menshi cyane. Bamwe batangira guhunga bava mu ngo zabo bashakira ahandi ubuhungiro, ahantu hatuje. Kugeza ubu rero ubuyobozi bw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago kirashyira hanze itangazo ry'abo baburiye muri iyi mirwano. Abaguye muri imirwano ngo babatangaze, ntago bashobora no kubitangaza. Icyo kora abasesenguzi b'umutekano bavuga ko iyi mirwano ishobora kongera kuba yadindiza urugendo rwo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere rwose kamaze imyaka myinshi gahungabanywa n'iyi ntambara nako kakaba kahungabana. Ibi rero biri kubera Uvira byongeye kugaragaza ko uburemere cyase n'ubudahangarwa bw'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kuba ari ikibazo. Iki kibazo gikomeje kuba cyaremera cyane mu buryo burambye, hashingiwe kuba uburyo bwa politike bwaranze, ubundi intambara akaba ariyo yashyizwe imbere mu buryo bukomeye cyane. Impande zombi ziravuga ati ntago tuzava ku bintu.
izindi ziti ntituzava ku bintu. Uribaza ninde uzatsinda, ninde muri iyi ntambara ufitemo inyungu? Gusa reka twirebere Patrick Muyaya nawe yagize gutya aravuga. Muyaya yasubizaga Musenyeri wavuze ku bijyanye n'amasezerano yo kugurisha ngo igihugu, ngo aya masezerano ngo nayo kugurisha igihugu, ariko ngo ikibazo igihe cy'amasezerano azamara igihe gikomeye cyane, ngo ibyo ngibyo nta birimo, ngo kandi ntaho yabisomye. Rero uyu Patrick Muyaya yatanze igisubizo kikakaye cyane ku byatanzwe na Archiepiscopi wa Lubumbashi, bamwita Fulgence Muteba. Yavuze ko hari amasezerano ashobora kuba arimo kugurisha umutungo kamere w'igihugu imyaka myinshi cyane, imyaka 99. Ibyo rero Minisitiri Patrick Muyaya yabihakanye, avuga yuko ngo ibi birego ngo ari ibirego bishidikanya cyane, ngo ashimangira ko nta masezerano y'imyaka 99 hari, ko nta kugurisha nako umutungo w'igihugu, cyangwa se ngo bibe byarabayeho bibe kugurisha ibirombe bimwe na bimwe, ngo ndetse kimwe no kuba byavuga ko aya masezerano ngo ari amasezerano yo kuba ngo abaturage babihomberamo atari byo, ndetse ko ngo nta na hamwe ubusugire bwo kwigenga bwa DRC bwaba bwarahawe undi muntu uwo ari we wese. Yavuze ko rero ibyo birego bidafite ishingiro, kandi ko bishobora no guteza urujijo mu baturage no kuba ku rwego mpuzamahanga byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Icyakora nubwo amagambo ya Muyaya yagaragaje ubushake bwo gusubiranamo cyangwa se guterana amagambo agaragaza yuko hari impungenge zitewe n'ayo magambo, haracyari ikibazo gikomeye cyane cyo kwibazwa n'abaturage impamvu itigeze agaragaza igihe nyacyo cy'aya masezerano azamara. Mwibutse yuko Perezida Donald Trump afitanye amasezerano na leta ya Kinshasa, ndetse akagirana amasezerano na leta y'u Rwanda ndetse na Kinshasa, ndavuga ubwo n'ibihugu ko ari bitatu bijyanye n'imikoranire. Ubwo rero aya masezerano ntavugwaho rumwe n'abanyapolitike bo muri DRC. Bakomeza bavuga bati kubera iki aya masezerano ubundi Perezida Tshisekedi atayazanye ngo tubanze turebe ibirimo mbere yo kujya kuyasinya. Rero Patrick Muyaya yahise amubwira ati ujye gusoma mu Befeso ibice 4 umurongo wa 25, havuga ngo umuntu ngo mwiyambure ibinyoma, umuntu avuge ukuri kuri buri umwe, ngo kuko turi ingingo za buri umwe, cyangwa se turi abantu bamwe. Nguko uko Patrick Muyaya yabivuze, ariko yararimo gusubiza uyu muri Archiepiscopi, aramusubiza rwose avuga ati ibyo binyoma ntago tubishaka. Yavugaga ko ari ibinyoma ngo bavuze. Rero nguko uko bimeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ntago ndi buhave ntagiye Warikare, ndetse ku munsi w'ejo Warikare imirwano yari ikomeye cyane. Inyeshyamba za AFC 23 na Wazalendo muri Ihura barakubitanye mu buryo bukomeye cyane, ndetse rwose muri groupement ya Kisimba hariya barahondagurana mu buryo bukomeye cyane. Nkuko amakuru rero abivuga, hariya ngo inyeshyamba za Wazalendo zateye ibirindiro bya AFC 23 ahagana mu masaa 10 za mu gitondo. Ubwo urumva imirwano yiriwemo isasu ryiriwe ari isasu, imibare yerekana ko abasivili 3 bakomerekejwe n'amasasu, kandi ko abaturage benshi bahungiye mu bihuru n'ahandi hantu hatekanye. Rero bagenda bavuga ko abakomeretse bamwe na bamwe bajyanywe i Karembe kugira ngo bavurwe, ndetse rwose umunyamabanga wa groupement ya Kisimba avuga ko Wazalendo zavuye Ihura nyuma y'imirwano, umujyi ukaba ukomeje kuba ugenzurwa na AFC M23. Ngenda nkugezaho uko byifashe mu bice bitandukanye, ndetse imirwano muri Masisi ku munsi w'ejo nabwo ntago yari yoroshye. Za Kazinga barahondaguranye, barakubitana mu buryo bukomeye, ndetse imirwano muri Karehe nabwo ntago byoroshye. Za Kadasoma nabwo byoroshye. Sasu ni sasu, ubu ngubu ntago ibintu birajya ku murongo rwose. M23 ariko igenda yigarura uduce tumwe na tumwe
igenda itugaruramo amahoro. Kuri ubu ngubu rero M23 yafashe Katazungura irayifata igiri yayo, iravuga iti abaturage ubu ngubu barabohowe rwose, ntago bazongera kwirirwa batamarira bavuga bati ingabo za FDLR ndetse na FARDC nabo bafatanyije ba Wazalendo turabakize, amarira yacu arahanaguwe, arahojejwe. Reka nkushimire cyane wowe ukomeje kuba wakora subscribe, ariko niba utarayikora nyamuneka uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Niba kandi rwose bikunyuze udukandire like. Ariko ntaragenda, biravuga ko M23 ngo igikomeje kuba hano mu bice bitandukanye bya Uvira. Barivugwa yuko ngo ku munsi w'ejo ngo hagaragaye ngo abasirikare ba M23 mu mujyi wa Uvira, ariko ngo batambaye civili, kibaza ngo uburyo babamenye. Nkubutse ko ku munsi w'ejo habaye umuganda ndetse rwose hano ngo kuwa gatandatu mu gice cya Kakumba butagiye kure ya Katongo, hariya ku isaha y'isambiri rwose cyangwa nka saa moya ngo hagaragaye abarwanyi ba M23. Ibyo leta ya Kinshasa ngo yita ngo ni special force y'u Rwanda ngo yari ihari. Rero ukore subscribe, nkwibutsa yuko M23 mu bice bikikije umujyi wa Uvira n'ubundi irimo nko mu birometero bike cyane bitageze kuri 5 rwose. M23 irimo ntago yatuma umujyi igende, ntago yawuta ngo usigire abagizi banabi, cyane ko wabonye yuko polisi nayo irimo ihangana cyane, igahangana n'ingabo za Wazalendo baba bayinjiriye rwose, isasu rikavuga kandi ntibabatsinsura. Ibaze rero igipolisi kirwana kuriya, noneho utekereza igisirikare cyabo kimeze gute? Ukore subscribe, unkorere like, umpe comment zawe, ndetse rwose mba nkeneye ibitekerezo byawe. Ariko nyamuneka batukana ntimukaze muri comment, ibintu byo gutukana ntago ari byiza, ni bibi cyane, bisuzuguza umuntu, ntago ari ikinyabupfura cy'abanyarwanda. Naho ubundi rwose kuvuga kuri aya makuru nibyo byiza, ariko kandi igitekerezo cyawe ndagikeneye, nubwo cyaba rwose ari inyunganizi, mba ngikeneye cyane kugira ngo numve aya makuru yacu tuba tuvuga uko aba yakugezeho.